Guru na bitta i contoh ni di guru maga carana na bitta mappa guru. Iya. Koi pak depungangi maga carana na bitta makkareso. Kasi di sahaba makutana isurona po Allah Ta'ala lo kak macelo mamusu makasipa tapi de kasi gaga piare to matokku. Jadi ipe sangkai ni kona bitta jana tacelo mamusu onroni tu maningi piara-piara madecing itu matotta masapareng dalle to matotta pada itu nareko loki mamusu. Oleh karena itu bekerja adalah ibadah. Jadi mapalauki ibadah itu iana tu pas sabar Bapak Ibu narekolauki mapalau nama bela-bela onrona weddingi i jama sampajange kipasi jama sampajange loka mangalli bara ko Makassar mabela weddi pasi jama sampajange apa bekerja itu adalah ibadah. Maka de guru tayemu kana rekolomi lo menonton bukan ibadah de na waddi ipasi jama sampajangi. Ya, rona sa guru taro teki lolona lo kalau menonton Pak Golo timonro aku ju pandang de na waddi mapasi jama sampajang apa menonton bukan ibadah. Nasabah ibadah innamal a'malu binniyat. Jadi na rekomelo ki mapalau tapak diolo lalu nasibe niat. Karena ibadah tanpa niat hampa. Sampaja ki tapi dena niat olahraga senang. Mapuasa ki tapi dena niat ilupu-lupur senang dewe. Menre haji umrah na dek na niat haji dek na niat umrah rekreasi senang. Ya. Mapalau na dek na niat maka resumnya senang. Janya ibadah. Jadi niat lalu kidi niat ki makan tero niat ki madar niat ki magalu niat ki makbalu. Niat tak bagi dua. Yang pertama niat macipi, yang kedua niat maloan nama sakka. Ipitik mani bawang tega melo ki pake tega na riasan niat macipi. Contoh mak galung ngak nasabak dua telu kasih wijakku kupas sekolah niat macipi apa tujuan na mak galung nasabak lima pas sekolah lo kak dangkang nasabak melo kak engka bolaku macipi niat nasabak tujuan na dangkang melo mimmen di bola. Sampai biasa tak kejana kitu alewi madari ni makka da kitanran na tonga rodali na kasi na tempo na pada masikola letu makulia de nang kanelo parongkosan na de gagawa di ponci-poncingan magi na pura mana makulia na ala ni galun na tawe iya pura ni makulia maci ni jama-jamange na sabak niat tak lumitomi mapasikola mi biasa makor. Wah tempo na nasa de pagaga bola aku mat tujuh lalu sedih jama-jama aku menangkan bola aku ina de nagagalo mat tujuh apa niat na lomit tomi mali bola karena tomatota kepala desa siruntumo si karon nangi aga napo-napodangi keluarga na maka da kayemi tipa si pulum maknai upan na pito menre makkamal lebini. Jadi naseng makanja kapa ke sapa ki jama-jama lain. Suwi risa-risa na mana na tumanca di kepala desa tapalo na sedeki salai sapa to mi jama lain taparuntui dalam pikirannya makiri beriluju pandang na pololang pas sentrali ko singka pak lalu ko lo bolana anurena na pasarkan makanja sarona lebih si tahu na reke ngi sarona genatongan nen reke makamali bine yer waktu dia pakai daftar tunggu menyamasi sa mendaftar na tahu menre dina pada makoko ko sindra pataplo ni tahu mita mati na dia penindre teman daftar
Ya, pura na stordina tapa makiri surai anu rena poli jupanda de paga HP aga na po intin na om aja na takiri ber maroso alina ber jupanda melo mani pada taliangi balukang. Ya, makanya ni anak dangka ber nasa balom mereka Makkah ganna ni pajatuh ni kita banyak begitu Pak macipi niai komaki tu peko gani pale nyata aniaki makdara karena Allah pongalatala wakatai maniaka magalu pongalatala wakatai makbalu ka pongalatala wakatai makantoro ka pongalatala wakatai magi nasabab pongalatala mimisangi aga kebutuhanku baja aga kebutuhanku 1 tahun 2 tahun 3 tahun ke depan 10 tahun desa di gagama palau magi ta palau nasabak melo kak mutamangi rumah sakit sangadi di gaga majene megal ada tabung ata nasiya kan melo ki matu ma doktoro kumala asaki di pagagama pakoro tapi ke puangal tali akatale nana matoro jadi niat karena Allah kipodangi guru tak bisakah kita berubah niat wadi puata dampeng kak tempo ku nono galu nasabak lo mak meli HP lo kan robai puang tapi pura nama tanang iye puang mak galu kak idi wakatai puang engkau na wad dia nalia HP kata na wad dia nalia pulsa apa kama HP bawa desi ga pulsa apa irule mana gak bina-bina dia ni rule kemakanja ni maka da si guru tak tasapa ni jama-jama halala taisenge apa kocanya jama-jama halala desi na sanapa penet dinge tasil si papenet dinge lalu mi bawa pa polisi tasil si ki ya sesidi sapa tapi ke jama-jama halala wi nyaman sa di papenet dinge idi moli tawe lepaki memang ngali tapi kede na halal aku halal tabe ke malah ada notanya tite sini na to malah bikin ke hadir aja lalu tapi go ina rekode tisangi nabi tapawi ajak tasorongan ni jama-jamang tahu kode nisengi nasaba ajak tatajang ni acocokenna tajam mi asolangenna jai ni tirakai tajai remana deku isengi tajai reka masa ditisengi najai si palek di pak minik bu jadi iru-iri sengi. Kemudian yang ketiga na requirisen ni jama-jamangi yala ni falsafana rae manjada wajada nigi malaku insya Allah pasti nalolongan tundru ki kita to malabiki di arae mak balu temakada so temakada wani subuh aga mak balu materu mi katona apa ngali apa malaku iya aga nasa toriolota itarima dutana to makalasie tan ritarima dutana to kutue jadi dia nama itu makutu tu tete serapi na sugalunge ampai tete seplose di mendre ni macinong lesu mak bere jamak loro pura piasara na nono setengah na 5 tete 5 lesu si makoto itu kiruntu na lesu ka mabere jama wadi mabere jama ki ko galungi yolli ni bali galuta rio popo ngala taala o mangkalinge bang ako galungi ko dare Allahu akbar rio pa tanya masigi bawo yon rumah bere jama namo pasa wadi ton rumah bere jama cuma narik koi mapiteki wadi toko lo masigi wadi toko pasai loki masigi apa pasai mi kasetan masigi mi ka malaika ndo nasa gurut taro kota maki pasai aja lalo tamita munro
Purana talli kefarallu aja tatawari talli ni bawat tasu masija magi mega setan. Ena tu ko pasa kita mai dena pada masigi pasa aja biolo patama. Ko masigi aja tau yolo. Sini na to malabiki yang kere masiri po ngalatala. Jadi tundur-tundur ki anak muda laku-laku ki. Ya. Reso patam mangingi na malomo na liti pamasi na po ngalatala. Kemudian Rasulullah sempaja sunnah musafir kiyolo napalo darata lo pasae lo kantoroe lo ko jama-jamata sarikwam mengisalama ki janya toloi bawa lo Makassar mabelai mas sempaja sunnah musafir janya toloi bawa lo Mekah mas sempaja sunnah musafir tapi sinin na to meloe lauri jama-jaman na sempaja sunnah musafir mana kiyolo selamat na duan rakamiro daripada papiteki dia kata lebih remak betul bang motorota ibandi mas sempaja sunnah musafir senamo 10 rakana daripada mak betul bang motoroe na detona ka pres bang tete 10 doni yo lama picak mataru gara-gara yen he diwasam pajat sunnah musafir onan kita resinin na tamal bikin ke hadir apa kona tuju pitawe na mola biba tapi kode pa na tuji denul lekecenya tomatap sinin na tamal bikin selanjutnya kita contoh Rasulullah masapa dalek apa angka metodale na taru po nga latala ko akaresoiwi bisa kurang pero megalad yero babana dali angka na taru po nga latala kito mege to bakna angka na taru ke po nga latala to mege sukuru na angka na taru po nga latala kito angkay makareso kareso ki apalaw ki sapadali ki Pikoga ni carata contoh nabita irita ni jama-jamata sampai biasa ke majelis taklim kupodaya tak gangka kuling tamiliki lalu sejarana nabita bu sejarana nabita engkan itu matu koro 2 telu gaut na nabita oh nabita bicu-bicu mo pi mapperolo kolo ni jadi sinin ne di mapperolo kolo ta contoh ni nabita maga carana mapperolo kolo oh padangkan nabita ta contoh ni sinin ne di padangkang maga carana nabita dangkang padara nabita contoh ni di padara maga carana nabita madara azala rizkuna dalli pole riponga Allah Ta'ala tapi kede ni sompo ponga Allah Ta'ala fikko gi carana na lekki dalle mak baraka makuras itu to mat tarawih ustaz magi waktu sampakengi pinak kinale dalle ponga Allah Ta'ala pinarepeki wih kasina naga baewe depa na pura yaga sanna yoje na loni monrangi na watu atarawe toy o limana ni sida pe galutta koni me galunga matarawe nyamo pa ya sini nanto malabiki pure kuruntu antara Makkah dan Madinah tama watu sampajang ako wirinno to na tawe mak berjama